Churchillove reči, ja ću se truditi da budem kratak, te vas neću trećivati detaljnim biografskim podacima o Milutinoj Dragini i drugim pojedinostima koje su krasile njihov lik i delo, već zainteresovane upućujem da pročitaju naš kompletan rad, a sada ću vam ukazati na neke pojedinosti koje su, po našem mišljenju, od ključnog značaja za razumijevanje uloge Milutine Dragine Todorović u očuvanju kulture sećanja. Najpre, Milutin i Draginja su se upoznali 4. decembra 1924. godine. Dakle, pre nešto malo više od 100 godina, to istoričari koji su danas prisutni sigurno jako dobro znaju, kada su se također odigravale neke studentske demonstracije na Beogradskom univerzitetu, koji su simbolično nazvane Vavedenjsko krvoproliće. Taj trenutak koji je opisan u našem radu je bio jako simboličan, jer je to poznanstvo nakon svega nekih pola godine krunisano brakom, tokom kog su dobili najpre svoju prvu ćerku Al Ravunu tokom studijskog boravka na 4. godini osnovnih akademskih studija na Sorboni u Parizu, koja je tada imala veliku težinu, mislim, i dan danas, ali da naročito to vreme. Oni su, odmah po završetku studija, vrlo brzo sa najvišim ocenama završili državni stručni ispit, te su se posvetili profesorskom pozivu koji su obavljali na više mesta širom tadašnje Jugoslavije. I to Peći, Prizrenu, Skoplju, Jagodini i, na posledku, Kragujevačkoj gimnaziji. Gde god da su boravili i radili, oni su ostavljali trajan uticaj kako na svoje učenike, tako i na širu lokalnu zajednicu. U radu je opisana privatna biblioteka koja je bila svojevrsni centar prosvetno-kulturnog razvoja tadašnjeg doba. Insistirali su na dubokom razumijevanju i kritičkom promišljenju analiziranog gradiva, uz široko zaobilaženje bilo kakve vrste mehaničkog učenja. Poticali su učenike na korišćenje dodatne sekundarne literature i sprovođenje elementarnih oblika empirijskih istraživanja u vidu anketa i intervjua, pri čemu su smatrali da profesor mora biti najpre pametniji drug, a tek onda autoritarna figura svojim učenicima. Kada je reč o okolnostima njihovog stradanja, napominjem da su oni bili istaknuti učesnici Narodno-oslobodilačkog rata, te su proglašeni na kraju narodnim herojima, pri čemu su učestvovali, pored ostalog, u formiranju Kosmijskog partizanskog narodno-oslobodilačkog odreda, čiji je Milutin bio prvi komandant. Upravo iz tog razloga, kada su se sa grupom od 33 partizana, koji su mahom činili ranjenici i bolničarke, koja je bila upućena od pravca Kosmaja ka slobodnoj teritoriji u Užicu, ta grupa je bila presretnuta od strane srpskih saveznika nemačkih okupatora, koji su najpre 7. novembra 1941. godine Dragu streljali Pravićina kod Gornjeg Milanovca, dok je Milutin nešto kasnije predat nemačkim okupatorskim snagama, koje su ga nakon više nedeljnog mučenja i zarobljeništva streljale na Krušiku kod Valjeva. Ovaj njihov tragičan kraj ima širi simbolizam. On oslikava šire stradanje prosvetnih radnika, intelektualnih pregalaca, ne samo širom tadašnje Jugoslavije, već na globalnom nivou. A kad je reč o našoj državi, to je koleginica Savić lepo opisala u svom izlaganju, kad je reč o kragujevačkim i kraljevačkim masakrima, ali o tome ću isto sad da kažem koju rečenicu posle. Naročito su u vezi sa tim značajne Draginjine reči koje su velike emotivne težine. Ostavljam svoje 4 dece kako bih kroz narodno-oslobodilačku borbu
doprinela stvaranju boljih uslova za život i razvoj. 400.000 dece, što samo po sebi ukazuje na altruističke motive i ideale za koje su oni položili svoje živote. Porodica je odigrala ključnu ulogu u očuvanju sećanja na Milutina i Draginju. I to kroz usmena predanja, lična svedočanstva i sačuvane pisane izvore u vidu fotografija i slika. Oni su imali 4 dece: Alraunu, Desimira, Slavoljuba i najmlađu Oliveru, koja je 1937. godište i koja je dan danas srećno živa, te su autori za potrebe sprovođenja ove studije sa njom obavili nekoliko višečasovnih razgovora. Ukazujem da su nakon smrti roditelja, odnosno Milutina i Draginje, deca prepuštena na čuvanje baki Dostane, Milutinove majice, koja je živjela još svega nekih 10 godina nakon toga, gde su oni jako mladi ostali bez ikakve porodične potpore, novčanih sredstava, u teškoj oskudici. Ali su uprkos tome uspeli da se izbore i da formiraju svoje porodice, od kojih je svaka loza danas aktivna. Konačno, na teritoriji Kragujevca danas postoji jedna osnovna škola i 2 ulice koje nosi naziv po Milutinu i Draginji, što oslikava značaj koji su oni imali za teritoriju ovoga grada, ali i šire područje na kojima su delovali. Evo, završavam. Oni su, dakle, čime je lična i porodična dimenzija